intambara y'Uburusiya na Ukraine niramuka irangiye Uburusiya buyitsinze, hari amahirwe menshi ku itariki izarangiriraho Uburusiya buzajya buzihiza buri mwaka nk'umunsi w'intsinzi. Ubu ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatanu, igisirikare cy'Uburusiya gikora karasisi ko kwizihiza ifatwa ry'Ubudage bw'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi mu 1945. Ni imwe mu ntsinzi zatangiye kwizihizwa n'ingabo z'Abasoviete nyuma y'umwaka w'1945, aho ingabo zigera ku 40,000 zikora karasisi ku rubuga rwiswe rutukura Red Square ni mu murwa mukuru Moscow. Mu mwaka wa 2022 ubwo aka karasisi kakorwaga ku isabukuru ya 77 y'intsinzi, hari hateganijwe ko hakorwa igikorwa cy'umwihariko kidasanzwe muri aka karasisi nyine. Hejuru mu kirere cyahakorerwaga aka karasisi hagombaga kunyura indege y'igisirikare cy'Uburusiya yiswe Avion de l'Apocalypse, indege y'imperuka. Ni indege itari yarigeze igaragazwa mu ruhame kuva mu 2010, ikaba indege y'agatangaza yagenewe kuba yarokora ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya haramutse hagabwa igitero gikoresheje intwaro za kirimbuzi. Reka tuyivugeho. Ilyushin 80, indege y'imperuka cyangwa se Flying Kremlin. Ibiro bya perezida w'Uburusiya biguruka. Abarusiya bo banayita AMAC. Iyi ndege yagenewe mbere na mbere kurokora ubuzima bwa perezida w'Uburusiya mu gihe cy'amajya akomeye kurusha andi yose mu by'umutekano w'umukuru w'igihugu. Muri rusange biteganywa ko igihugu kiramutse gitewe hakoreshejwe ibisasu bya kirimbuzi, abagize guverinoma y'Uburusiya bose uko bakabaye bajya muri iyo ndege, ubundi gafata ikirere kava ku butaka, bityo guverinoma ikarokoka, ubuyobozi bw'igihugu bugakomeza nyuma y'ibyo bitero. Iyi ndege nta dirishya igira nk'ayo dusanzwe tubona ku zindi ndege, usibye ikirahuri cy'imbere abapiloti bareberamo. Ibi bigamije ko mu gihe hari igisasu giturikiye hafi y'iyi ndege cyangwa se kiyirashweho, hatagira idirishya rimeneka ngo bigere imbere. Imbere mu ndege harimo ikoranabuhanga rikomeye ry'itumanaho ku buryo perezida akomeza gutegeka igihugu ayirimo ari mu kirere cyahariho hose ku isi. Abashobora kubona ibirindiro by'ingabo z'Uburusiya aho biri hose ku isi, akaba afite kode z'ibisasu bya kirimbuzi by'Uburusiya ku buryo ahari hose muri iyo ndege yatanga itegeko ryo kurasa igisasu cya kirimbuzi n'ibindi bikorwa. Hejuru y'iyo ndege ku gisenge hariho ikintu kibyimbye, ari naho hari ibikoresho byose by'ikoranabuhanga mu itumanaho bituma iri tumanaho rikomeza kubaho n'iyi ndege yaba iri mu muriro. Ishobora kongerwamo ibicanwa bituma iguruka, benzine, igihe iri mu kirere bitabaye ngombwa ko imanuka ngo igwe ku kibuga, ibiyiha ububasha bwo kuba yamara igihe kinini mu kirere. Iyi ndege ntabwo irakoreshwa na rimwe mu gihe cy'intambara. Ikozwe mu cyuma kidashobora kumeneka kandi gishobora kwihanganira ubumara bwose bwasohorwa n'ibisasu bya kirimbuzi. Mu 2022 mu kwezi kwa gatanu nicyo gihe cya vuba iyi ndege iheruka kugaragarira. Yagurutse hejuru ya Moscow ubwo bari mu myitozo ya karasisi ko ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatanu. Iki gihe byari biteganijwe ko kuri uwo munsi wa karasisi Perezida Vladimir Putin azaguruka muri iyo ndege hejuru ya Moscow. Hari hashize amezi 3 intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya itangiye, murabyibuka. Uburusiya ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishyigikiye Ukraine bari mu ntambara y'itumanaho basa naberekana ibizigira, buri ruhande rugaragaza ibyo rufite bishobora gusenya urundi. Uburusiya bwashakaga kugaragaza ko budafite ubwoba bw'ibisasu bya nucleaire kubera ko ibisasu barabifite, ariko bakagira n'uburyo bwo kurinda abayobozi babo guhitanwa n'ibyo bisasu. Byarangiye indege itagurukijwe kuri uwo munsi kubera ibibazo by'ikirere kitari kimeze neza, niko bavuze. Gusa bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko kureka kugurutsa iyo ndege kuri uwo munsi bitatewe n'uko ikirere kitari kimeze neza. Bavuze ko ikirere cyari kimeze neza cyane, ahubwo bagakeka ko yaba itaragurukijwe kubera ibibazo bya tekinike byayo, cyangwa se bakaba barasanze atari ubutumwa bwiza bwo gutanga ku bihugu bahanganye byiganjemo iby'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'Uburusiya ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bonyine bafite izi ndege bisi z'imperuka, Doomsday Planes. Indege abayobozi bakuru b'ibihugu bashobora kurokokeramo mu gihe haraswe ibisasu bya kirimbuzi. Zifite umumaro nk'uw'ubuvumo ariko buguruka mu kirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zifite indege nk'iyi ngiyi.
haramutse habayeho intambara ikoresha ibisasu bya kirimbuzi maze uburyo bwose bw'itumanaho bw'igisirikare cya Amerika bukangirika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indege ifite agaciro ka miliyari zirenga 223 z'amanyarwanda yahita ihinduka santere y'itumanaho y'igisirikare cyose cya Amerika. Iyi niyo ndege y'imperuka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yo bayita E4B Night Watch. Bayita ibiro bikuru by'ingabo za Amerika biguruka. Bamwe banatekereza ko ifite umutekano kurusha ibiro by'igisirikare byo ku butaka, Pentagon. Amerika ifite izi ndege ari enye, zose hamwe bazita santere iguruka yo gukurikirana igisirikare mu bihe by'amage. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere nicyo gishinzwe izi ndege zose uko ari enye. Indege ya mbere muri izi ngizi bayikoze ku nshuro ya mbere mu 1973. N'ubundi bisa naho Amerika yayikoze igamije kwirinda Uburusiya kubera ko batekerezaga ko ari bwo buryo bwizewe bwo kurokora perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe Uburusiya bwarasi igisasu cya kirimbuzi. Turi rwagati mu ntambara y'ubutita. Kuva icyo gihe imwe muri izi ndege uko ari enye ihora yiteguye amasaha 24 ku munsi kuba yarokora umukuru w'igihugu. Nta na rimwe babaho batiteguye igisasu cya kirimbuzi cyaraswa kuri Amerika. Abigenzi bashyirwa muri iyi ndege haramutse habaye igitero cya nucleaire ni president, minisitiri w'ingabo ndetse n'abagaba b'ingabo. Aba nibo bashobora gutanga amategeko arebana n'imigendekere y'urugamba igihe haba hari intambara. Ubushobozi bw'iyi ndege bugirwa ibanga, ariko hari bimwe mu byikora byamaze kumenyekana. Ishobora gutwara abantu 112. Ifite moteri enye za rutura ku buryo ishobora kuguruka amasaha 12 idahagaze itanongerwamo ibicanwa. Nubwo ishobora gushyirwamo ibicanwa iri mu kirere iguruka, ariko ishobora no kuguruka iminsi myinshi itarongerwamo ibyo bicanwa. Kuyigurutsa bitewe n'ibyinwa n'ubundi buryo yitabwaho bitwara miliyoni 160 z'amanyarwanda kuri buri saha igurutse. Ibi bihita bigira indege ya mbere ihenze mu kuyigurutsa mu ndege zose z'igisirikare cya Amerika. Uko yagenewe kwihanganira ibisasu bya nucleaire, ikirahuri cyayo cy'imbere hari abapiloti barebera hakingiwe n'utuyunguruzo tumeze nka twa tundi bona ku rugi rwa microonde dukoresha mu ngo. Nayo nta madirishya yandi igira yo ku ruhande. Izengurutswe n'icyuma gishobora kurinda ubushyuhe kwinjiramo imbere aho abantu bicaye. Ubwo ni nk'igihe yanyura mu muriro. Imbere muri yo, mu gice cy'ahagana imbere hafi n'aho abapiloti bicara, hari imyanya abagaba b'ingabo bahuriramo bagatanga amabwiriza ku ngabo ziri ku butaka. Birumvikana hari ibikoresho by'itumanaho birimo n'ibigaragaza amashusho. Iyi ndege nubwo itarakoreshwa icyo yagenewe, ariko ihoramo abasirikare barwanira mu kirere ku buryo igihe icyo ari cyo cyose igitero cyaba yahita ikoreshwa ibyo yagenewe. Irimo n'icyumba cy'ibiganiro ari nacyo kiba kirimo president ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo. Hakabamo ibikoresho bigezweho by'itumanaho ku buryo bashobora kumenyesha abaturage ibirebana n'urugamba bari mu ndege mu kirere. Aha ni naho bashobora kugiranira ibiganiro n'abanyamakuru kubera ko mu bihe nk'ibi ngibi banatwara abanyamakuru batangaza ibirimo kuba. Hagati mu ndege harimo ibiro bya buri shami ry'igisirikare. Ibi babyita battle staff room. Mu gice cy'inyuma hari ibikoresho by'itumanaho bishobora gutuma bari muri iyi ndege bavugana n'umuntu wari we wese ahari hose ku isi. Iyi nayo ifite cya kintu kibyimbye ku gisenge cyayo cyitwa Ray Dome, ari ikoranabuhanga ryose ry'itumanaho iyi ndege ikoresha riba ribitse. Ifite antene z'ibyogajuru zimeze nka biriya bisahane bituma tureba televiziyo bigera kuri 67. Inafite umurizo cyangwa se igice cyayo cy'inyuma bashobora guhina, ariko byaba ngombwa ko bakizingura kikaba cyaba kirekire cyane, ari nacyo kirimo ikoranabuhanga rishobora gufasha abayobozi bari muri iyi ndege kuvugana n'ingabo zishobora kuba ziri munsi y'inyanja, abo mu gisirikare kirwanira mu mazi. Ifite ikoranabuhanga rihambaye, ariko icyagutangaza nuko ari ikoranabuhanga rya kera ariko rifite ubushobozi bwose. Nk'ubu amateleviziyo ayirimo nta touch screen cyangwa se biriya birahure bya televiziyo bakoramo afite. Mu bihe by'amahoro, akazi k'iyi ndege ni ugutwara umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo igihe ari mu ngendo z'akazi mu mahanga. Kubera ko izi ndege ari enye, indi imwe ikurikira indege itwaye perezida buri gihe yagiye mu mahanga. Abakora muri iyi ndege bishyira mu mutwe ko buri gihe baba bafite ibintu byo kuyikoramo, cyangwa se bakaba barimo kwitegura ibihe bikomeye iyi ndege yabafasha guhangana nabyo. Uyu munsi hamwe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ibyago by'ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi birahari.
intwaro za kirimbuzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya barimo gukora n'uburyo bwo kuzirinda bakoze igihe zaraswa bigaragaza ko gufata icyemezo cyo kuzikoresha bitari ibintu bikomeye cyane. Nka Amerika iheruka kuvugurura imwe mu ndege z'intambara ya Boeing B-52 Stratofortress ishobora gutwara ibisasu bya misile bifite ubushobozi bwo kwambukiranya imigabane bigera kuri 20. Ibi bikoresho byose bafite bakora ku buryo amahanga amenya ko babifite nk'uburyo bwo gutanga ubutumwa cyangwa se icyo wagereranya na gasopo. Banagaragaza ko bashobora kubikoresha aho bashaka igihe bashaka. Inshuti zabo n'abanzi babo baba bagomba kugira aya makuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zanarushijeho kwerekana ibi bikoresho nyuma y'itangira ry'intambara muri Ukraine. Mu 2014 ubwo Uburusiya bwafataga agace ka Crimea ko muri Ukraine maze amahanga akabisakuza, Perezida Putin yahise avuga ko yasabye abayobora igisirikare cy'igihugu cye kongera igipimo cy'imyiteguro ibikenewe mbere yo kurasa ibisasu bya kirimbuzi. Imyitozo yo kurasa ibi bisasu iki gihe yaranakozwe. Ibi bisasu hari igihe bizakoreshwa.